Maupay nga adlaw mga kalbayognon. Ako ang EU City Vice Mayor Rex M. Daguman and welcome ko mo sa Speak Up. Kundiin, atong gipapasabot sa simple nga masabtan nga paagi ang mga ordinansa sa aton syudad. Maupay gihapon nga adlaw. Ako si Elena Manadayday Cortado. Yan nga adlaw aton pag-iistoryahan ang Ordinance number 2013-20-44 nga mao ang amended Child Code sa Calbayog City. Ini nga ordinansa gin-sponsored ni Honorable Aquilina P. Sapi nga nagtutuyo paghusgon ang proteksyon nga katungod sa kabataan. Oo, ngan pinaagi sini ginhimo ang Calbayog bilang child-friendly city diin ginpapahalagahan good and welfare ng kabubuwason sa kabataan. Ini nga balaod para sa katanan ng kabataan sa Calbayog, tigang sa wara pamatawo tubtob sa 18 anyos. Sakop gihapon sini ang pamilya, eskwelahan, barangay ngan mga ahensya nga may responsibilidad sa pag-ataman ngan pagprotekta sa kabataan. Para mas masabtan, nanuman ang pipira nga importante nga termino. Aton pa simplihon, child o bata, ubos 18 anyos, CNSP, Children in Need of Special Protection, mga bata nga aada sa peligro sugad sa street children o biktima sa abuso. Child abuse, bisan nano nga maraot nga pagtrato, physical, emotional o sexual. Life cycle approach, pag-ataman san bata tikang sa tiyan san ira-iroy tubtob sa pagiging teenager. CICL, bata nga nakasala sa balaod. Diversion, alternatibo nga paagi san pagdisiplina sa bata nga diri naabot sa korte. Nanuman ang gibubuhat sa syudad base maimpatuman ini. May ada importante nga mga buhat. Pag-organisa sa City Council for the Protection of Children, pagplano sin long-term programs para sa kabataan, paghatag sin serbisyo sugad sa health, education and protection, pag-appeal sa NGOs, civil society ngan kabataan mismo sa decision making. Labot pa, may adagihapon Children's Summit kada tuig base i-report ang kahintang sa kabataan sa syudad. Importante gud ini ang katungod san bata ginbahin sa upat. Survival, kinabuhi, pagkaon, panimalay. Development, edukasyon ng pagdako sin maupay. Protection, protection kontra abuso ng peligro. Participation, katungod magsumat sa ira opinyon. Tama, bisan sa pamilya o eskwelahan, kinahanglan pamatian ang tingog sa kabataan. Nanuman mahitatabo kung may ada pang talapas sini nga balaod. May kaakibat ini nga sirot sugad san multa, pagkapriso o iba pa nga legal nga aksyon. Labi na kung may kaso sa child abuse, trafficking o exploitation, mas mabugat gud ang sirot. Ang pag-ataman san kabataan, diri la trabaho san gobyerno, responsibilidad ini naton nga tanan. Kung magtinabangay kita, masisiguro naton ang mas maupay nga mas ligtas sa kabubuwason para sa aton kabataan. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Daguman, padayon kita mag-aram, magpakiana, ngan mag-speak out.